Kaunti ya Nakuru ni imwe wa kaunti iria igweta bũrũri-inĩ harĩ ũrĩmi wa mahiũ na mĩmera ĩtiganĩte, na mba nene ya mũingĩ wa kaunti ĩno gĩkuruhania na ũrĩmi. Na ĩrĩ njĩra ya kũgacĩrithia ũrĩmi matũũra-inĩ, gĩkundi kĩmwe gĩtarĩ gĩa gĩthirikari nĩ kĩrehete hamwe mũingĩ wa Mauche gĩcigo mbunge kĩa Njoro na kũmatuga na ng'ondu. Kondoo 2,000 hawa watapeanwa kwa the larger molo, kwa sababu wakulima hawa ni baadhi ya wakulima wale ambao wamekuwa wakimiliki punda, na mnajua shinda ambao tumekuwa nayo hapo mbeleni ya uchinjaji wa punda, wengi wao wamepoteza punda. Najua hiyo mbuzi iko na ni ile upgraded. Kwanza hiyo mbuzi itasaidia sana bakubwa, kwa sababu kuna ile short kuna ile kuuza kwa haraka. Itakuwa kwa haraka. Unapata mama akipewa mbuzi kwa miaka 2 atakuwa na kama mbuzi kama 5. Nitafarira kuringana na Dagitari Raphael Kinoti igukorwo igitamburukio kwa ihinda rĩa mĩaka 3 matura mothe ma kaunti-inĩ ino. Huu mradi unachukua muda wa miaka 3 ambao tutafuatilia kwa mafunzo kwa wakulima, kwa sababu tunataka hao kondoo waendelee kufugwa na wawe pure bred. Oho niongereire kuga ati muoroto munene ni kwarahura wendia wa nyama cia ng'ondu na iria ikurikanite ta Molo Lamb. Miario iria nyititwo mbaru ni minista wa urimi Nakuru Dagitari Immaculate Maina. Lengo letu ni kwamba katika sehemu hii ya Molo tuweze kurudisha ile sifa ya Molo Lamb. Kwa kila mahali kwenye nchi ya Kenya ilijulikana kwamba Molo Lamb ina nyama nzuri, na huo ndio mradi ambao tunafanya siku ya leo. Leo hii tunapeana kondoo zile tunaita Merino na pia na New Hampshire, ambazo kama vile mnavyojua sisi tuko na brand ya nyama ya Nakuru inaitwa Molo Lamb. Molo Lamb inatoka kwa hizi kondoo, na tunaamini kwamba hii ni brand ambayo watu wengi wanapenda kukula katika mahoteli zetu, na pia inashikilia wakulima wetu kwa mahali pakubwa upande wa kilimo na upande wa income, household income. Immaculate ni oritio nyitanĩri makiria wa ikundi ta ici na thirikari cia kaunti, akiuga marĩ na mĩtaratara ya kũnyitirĩra arĩmi harĩ kũramata mahiũ mao. Kwanza kabisa, mbali na kupeana mifugo, pia tunaita free vaccination program. So wakulima wetu wote tunahimiza kila wakati ambapo kaunti inakuja pale kijijini kudunga dawa ama kupatia chumvi, tuhakikishe kwamba tumetoa mifugo yetu na tumefuatilia zile maagizo ambazo tunapewa na madaktari wetu. Makiria ma ng'ondu 80 nicio iheanirwo muthenya wa ũmũthĩ, arĩmi mwena ũyũ makĩũria thirikari kũhũrana na ciĩko cia ũici, ciĩko iria ihotometie ũrĩithia mwena ũyũ. Nĩ mahiũ maugĩte megũkorwo makĩmaguna na njĩra nene ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa kĩng'ũki gĩa COVID-19 ona thutha wa kĩng'ũki. Tutawanyoa hawa kondoo na kuuza hiyo manyoya yao, na hata pia kuuza pia kondoo hawa na kupata pesa. Tumeona hizi kondoo ni kondoo safi sana, na atatusaidia kwa njia mingi, na ile tunachungaga pengine ni ile kondoo tunanunua nyumbani ile kidogo kidogo. Kuringana na Dagitari Kinoti na Immaculate, ni tafarira itanyitwo gutigirira mũrĩmi ni arĩma ũrĩmi ũrĩ na kĩguni. Asante sana. Ngiribotera Kameme TV kuma Mauche gĩcigo mbunge kĩa Njoro kaunti ya Nakuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wang'ombe wa Maina.